වෛද්‍ය රාමනාදන් අර්චුනා මහතා ගරු ඔබතුමාට එක අවස්ථාවක් ලබන පැහැදිලි කර ගැනීමක් ඔබතුමා දැන් කරා ගරු අර්චුනා මහත්මයා ගරු අර්චුනා මහත්මයා ගරු අර්චුනා මහත්මයා மதிப்புக்குரிய சுகாதார அமைச்சர் அவர்களே, வடமாகாண சுகாதாரத்துறையானது தங்களுடைய நேரடி கண்காணிப்பிலும் அது தவிர மாகாண சபைக்குரிய அதிகாரங்கள் மூலம் பண கொடுக்கல் வாங்கல்கள் மற்றும் ஒழுங்கமைப்புகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன என்பதை இந்த பாராளுமன்றம் நன்கு அறியும். இதன் அடிப்படையில் வடக்கு மாகாணத்தில் வைத்தியசாலையில் நடக்கின்ற பண மோசடி ஊழல்கள் தொடர்பாக மிகப்பெரிய விமர்சனங்கள் கடந்த காலங்களில் எழுப்பப்பட்ட போதிலும் அது தொடர்பாக எந்த ஒரு கணக்காய்வுகளும் சுகாதார அமைச்சினால் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. பொறுப்புக்குரிய சுகாதார அமைச்சர் என்ற அடிப்படையில் வடக்கு மாகாணத்தில் இயங்குகின்ற ஜாழ் போதனா வைத்தியசாலை, சாவகச்சேரி, பருத்தித்துறை, ஊர்காவத்துறை மற்றும் தெல்லிப்பளை ஆதார வைத்தியசாலை, அது தவிர கிளிநொச்சி, மன்னார், முல்லைத்தீவு, வவுனியா போன்ற மாவட்ட வைத்தியசாலைகள் ஆகியவற்றிலே பொதுமக்களால் வழங்கப்படுகின்ற நன்கொடைகள் மற்றும் பண உதவிகள் நோயாளர் நலம்புரி சங்கங்கள் மூலம் கையாளப்பட்டு வருகின்றது என்பதை தாங்கள் நன்கு அறிவீர்கள். இங்கே கடந்த 15 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட காலமாக இந்த நலன்புரி சங்கங்கள் எந்த ஒரு கணக்கு ஆய்வுகளும் இல்லாமல் முக்கியமாக வருடாந்த வரவு செலவு ஒடிட் அறிக்கைகளை சுகாதார அமைச்சுக்கும் கணக்காளர் நாயகத்துக்கும் சமர்ப்பிக்கப்படாமல் நடத்தப்பட்டு வருகின்றது. தங்களால் முதலாவது கேள்வி, மேற்படி நிறுவனங்களுக்கான கடந்த 15 வருடங்களுக்கான கணக்காய்வு அறிக்கையை, அதாவது வெல்ஃபேர் சொசைட்டியினுடைய கணக்காய்வு அறிக்கையை இந்த பாராளுமன்றத்திலே சமர்ப்பிக்க முடியுமா? முதலாவது கேள்வி. இரண்டாவது கேள்வி, அவ்வாறு கணக்காய்வுகள் செய்யப்படாத சந்தர்ப்பத்தில் மேற்படி வைத்தியசாலை நிர்வாகிகளுக்கு எதிராக பொதுமக்களின் பணத்தை முறையற்ற விதத்தில் கையாண்டமைக்காக சுகாதார அமைச்சின் அரசாங்க பொருளாதார கோட்பாடுகளுக்கு அமைய ஊழல் தொடர்பான விசாரணைகளை ஆரம்பிக்க முடியுமா? மூன்றாவது கேள்வி, இவ்வாறான அறிக்கைகளை தயாரிக்காத ஊழல் செய்த மருத்துவ நிர்வாகிகளை ஊழல் லஞ்ச ஆணைக்குழு ஊடாக கேள்விக்குட்படுத்தப்படும் வழக்குகளை தொடர முடியுமா? இவ்வாறான கேள்விகளுடன் லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவில் ஒரு மக்களின் பிரதிநிதியாக என்னால் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும் முறைப்பாடுகளுக்கு பாரபட்சமின்றி ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறேன். ගරු කතානායකතුමනි, ගරු අර්ජුන මන්ත්‍රීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රශ්නයට උත්තරය, උතුරු පළාත් රෝහල්වල මහජනතාව සහ සුබසාධන සංගම් විසින් පරිත්‍යාගය ලබා දෙමින් පවතිනවා, ලබා දීලා තිනවා. මෙම පරිත්‍යාග ආශ්‍රිතව දූෂණ වංචා සිදුවන බවට විවේචනයක් දකින්න ලැබේ කියලා තමයි මේ මහතා මතු කරන්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නය, මෙම ආයතනවල වසර 15කට කාලයකට අදාළ විගණන වාර්තා සභාගත කළ හැකිද? මේ පිළිබඳ උතුරු පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂකගෙන් හා සෞඛ්‍ය හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණන වෙතින් තොරතුරු විමසා ඇති අතර විමසනු ලබන තොරතුරු වසර 15කට අදාළ තොරතුරු වන බැවින් ඒවා ගෙන්වා ගැනීමට යම් කාලයක් ගත වේ. එබැවින් මේ සඳහා තොරතුරු ලද පසුව පිළිතුරු දීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. දෙවැනි ප්‍රශ්නය, එවැනි විගණනයක් සිදු නොකළ අවස්ථාවන්හිදී විමර්ශනයක් සිදු කළ හැකිද? පිළිතුර, පැමිණිලි ඉදිරිපත් වූ අවස්ථාවලදී ඒ සඳහා විමර්ශනයක් සිදු කළ හැකිය. 3. විගණනයක් සිදු නොකළ අවස්ථාවන්හිදී අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා කොමිෂන් සභාව හරහා නඩු පැවරිය හැකිද? පිළිතුර, අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව වෙත ඕනෑම පාර්ශ්වයකට පැමිණිලි කළ හැකිය. ඒ සම්බන්ධයෙන් නඩු කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම අල්ලස් හා දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ තීරණය මත සිදු කරනු ලැබේ. 4 වෙනි ප්‍රශ්නය, මේ සඳහා සහයෝගය ලබා දිය හැකිද? සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කරන මේ සම්බන්ධ වූ ඕනම විමර්ශන කටයුතු සඳහා අපි අමාත්‍යාංශයේ විදියට විමර්ශන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ඔබතුමාට තවත් මතක් කිරීමක් කළ යුතුයි. අපිට මම හිතන්නේ රාජ්‍ය අංශයට වැඩිම ප්‍රමාණයක් ওই පරිත්‍යාග ගෙන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට. නමුත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මේ පරිත්‍යාගය නිසි පරිදි කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ඩොනේෂන් යුනිට් එකක්, පරිත්‍යාග ලබා ගැනීමේ විධිමත් යුනිට් එකක් නැහැ.
ඒක නිසා ওই විදිහ දේවල් එල්ල වෙන්න පුළුවන් චෝදනා. ඒක නිසා අපි දැනට එවැනි යුනිට් එකක් අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් යටතේ එවැනි යුනිට් එකක් ආරම්භ කරන්න කටයුතු යොදමින් තිනවා. ඒ වගේම ඊළඟ ගැටලුව තමයි සමහර එන ඩොනේෂන්ස් ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සමහරලාට අපිට තියෙන ඒවා සමහරලාට ඒ හොස්පිටලෙට අවශ්‍ය නොවන දෙයක් සහ ඩොනේෂන් දෙන කෙනෙක් කියනවා ඒ ස්පිරිතාලට මේක දෙන්න ඕන කියලා. ඒක නිසා ඇන්ජියෝග්‍රෑම් මැෂින් පවා උතුරේ සමහර රෝහල් වල පැත්තක මේ ගබඩා කරලා තියෙනවා. මොකද ඩොනේෂන් දීපු එක්කෙනා කැමති නැහැ වෙන රෝහලකට දෙන්න. නමුත් අපි ඒ රෝහලට ඒක අපේ බලාපොරොත්තුවක් නැහැ සවි කරන්න. ওই වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක නිසා අපි මේ ඩොනේෂන් සෙන්ටර් එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ තැන්වල තියෙන ප්‍රමුඛතා හඳුනගෙන ප්‍රමුඛතා ලයිස්තුගත කිරීම සහ වඩාත් ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් විදියට මේ වැඩේ කරන්න. යම් කිසි චෝදනාවක් දැන්ට තියෙන ඒවා සම්බන්ධව තිබේ නම් අපි ඕන වෙලාවක විමර්ශනය කරනවා සහ ඔබතුමාට ඉල්ලපු අවුරුදු 15ක විගණන වාර්තා අපිට ලැබුණාම මේ සභාගත කරන්න බලාපොරොත්තු කරුවාට அண்ணா ஒரே ஒரு கேள்வி நான் பேராதனை வைத்தியசாலையிலே வேலை செய்திருக்கிறேன். அங்கே தரப்படுகின்ற டொனேஷன்ஸ் உபகரணங்கள் மட்டுமல்ல பணமாகவும் முக்கியமாக எங்களுடைய வடக்கு மாநிலத்தை எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் எங்களுடைய சொல்லப்படுகிற விடயம் தெற்கில் இருக்கிற அரசாங்கம் வடக்கு மாநிலத்தில் இருக்கிற வைத்தியசாலைகளை ஒரு உதவியுமே செய்வதில்லை, அனாதரவாக விட்டிருக்கிறது. ஆகவே நாங்கள் வெளிநாட்டில் இருக்கின்ற எங்களுடைய உறவுகளிடமிருந்து பணங்களை மில்லியன் கணக்காக பெற்றிருக்கிறோம். ஒரு நல்ல உதாரணம், தெல்லிப்பளை வைத்தியசாலையிலே 30 மில்லியன் ரூபாய் அண்மையில அது தொடர்பாக சுகாதார அமைச்சு அதனுடைய அறிக்கைகளையும் ஆரம்பித்திருக்கிறது, விசாரணைகளையும் ஆரம்பித்திருக்கிறது. 30 மில்லியன் ரூபாய் வெல்ஃபேர் சொசைட்டிக்குள்ளாக கேன்சர் புற்றுநோய் வைத்தியசாலைக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. பணமாக, உபகரணங்கள் அல்ல, பணமாக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அவ்வாறான நன்கொடைகளை எனக்கு தெரிந்த வகையிலே அரசாங்கத்துக்கு அனுப்பி அரசாங்க திரைசேரியின் மூலமாகத்தான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். நேரடியாக யாருமே பணத்தை பாவிக்க முடியாது. அந்த 30 லட்சம் ரூபா வழங்கப்பட்ட 30 மில்லியன் வழங்கப்பட்ட அந்த புத்தகம் இப்போது அங்கே இருக்கிற டிரெக்டருடைய கைக்கு எடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு தனி வங்கி கணக்கு ஒன்றை ஆரம்பித்து வெளிநாட்டில் இருந்து பணத்தை எடுத்து ஒரு வைத்தியர் கிருசாந்தி என சொல்லப்படுகின்ற வைத்தியர் தானே அந்த வைத்தியசாலையிலே எல்லாத்தையும் செய்கிறார். வைத்திய அதிகாரி இருக்கத்தக்கனையாக அதை சுகாதார அமைச்சு இப்போது அதனுடைய விசாரணைகளை ஆரம்பித்திருக்கிறது. அதே நேரம் அந்த பண மோசடி தொடர்பாக லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவிடம் நான் அதனுடைய முறைப்பாட்டை செய்திருக்கிறேன். அது தொடர்பாக தாங்கள் ஏதாவது 1-2 வசனங்களை சொல்ல முடியுமா? ඒ වගේ මුදලක් ලැබෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මොන මුදලක් ලැබුණත් ඒක ඒ අදාළ අපි රෝහල් කමිටු තියෙනවා. රෝහල් කමිටු වල නිල ගිණුම් වල තැන්පත් යුතුයි සහ ඒක අපිට දැනුම් දිය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම ওই වගේ විශාල මුදලක් කරනවා නම් ඒක බාර ගන්න ප්‍රථම දැනුම් දිය යුතුව තිබෙනවා. ඒ ගොඩාක් ලොකු මුදලක් අනිවාර්යයෙන්ම දැනුම් දිය යුතුව තිබෙනවා. ඔබ කියපු විදිහට ඒ පරීක්ෂණ කටයුතු වෙනවා නම් අපි රාජ්‍යයක් විදිහට අපි ඒ වගේ දේවල් වලට සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙනවා. මොකද්ද මේක ඇත්ත නැත්ත කියලා බලා ගන්න. බොහොම ස්තුතියි ප්‍රශ්නේ. වෛද්‍ය කවින්ද හේෂාන් ජයවර්ධන මහතා මහජන ආරක්ෂක සහ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට. ගරු වෛද්‍ය රාමනාදන් අර්ජුනා මහතා සෞඛ්‍ය සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට. Good morning. ප්‍රශ්න අහනවා සභාව. නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමා. ගරු කතානායකතුමනි, සෞඛ්‍ය හා ජනමාධ්‍ය ඇමතුමා වෙනුවෙන් මම ඒ පිළිතුර ලබා දෙනවා. එක කළමනාකරණ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්ගේ 2025/1/27 දින ඇති ලිපිය අනුව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින සියලුම රෝහල් සහ සෞඛ්‍ය ආයතනවල සේවයේ නියුතු ස්ථීර පත්වීම් ලද අනුමත කාර්ය මණ්ඩලයට ඇතුළත් නොවූ සේවකයන් සම්බන්ධව තොරතුරු ලබා ගන්නා ලද අවස්ථාවේදී යාපනයේ ශික්ෂණ රෝහල තුල ස්වේච්ඡා පදනම මත සේවය කරන සේවකයන් පිරිසක් සිටින බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. මේ පිළිබඳව විමසීමේදී යාපනයේ ශික්ෂණ රෝහලේ ස්වේච්ඡාවෙන් මාස 3ක කාලයක් සේවය කිරීම සඳහා අදාළ පුද්ගලයන්ට 2021 වර්ෂයේ එවකට රෝහලේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ විසින් අවස්ථාව ලබා දී ඇති බවට වාර්තා විය. මෙම කාල සීමාවේදී වෛද්‍ය සත්‍යමූර්ති තංගමුත්තු මහතා වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් සඳහා වූ විදේශ පුහුණුවේ නියැලී සිටි ඇත. රෝම ඉලක්කම් 2 මෙම ස්වේච්ඡා සේවකයන් සේවා මුරකමයක් යටතේ දිනකට පැය කිහිපයක් සඳහා සේවයට වාර්තා කර ඇති අතර ඔවුන්ට සෘජු රෝගී සත්කාර සේවය
එම් පරිබාහිර කාර්යයන් වල නියුක්ත වන ලෙසට උපදෙස් ලබා දීම සිදු කරලා තියෙනවා. රෝම ඉලක්කම් 3 මෙම සේවය නිශ්චිතව ස්වේච්ඡා සේවයක් වන බැවින් කම්කරු නීති උල්ලංඝනය වීමක් සිදු වී නොමැත. රෝම ඉලක්කම් 1 මෙම සේවකයන් රාජ්‍යාංශය සඳහා පත් කිරීමක් සිදු කර නොමැති අතර ඔවුන් ස්වේච්ඡාවෙන් සේවයේ නිරත වන අතර එමගින් පුහුණුව ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කර ඇත. රෝම ඉලක්කම් 2 රෝහල තුළින් පුහුණුව ලබා ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් පැමිණෙන ස්වේච්ඡා සේවක පිරිසක් පමණි. රෝම ඉලක්කම් 3 සෞඛ්‍ය හා ජනමාධ්‍යාංශයේ හදිසි වැටලීම් අංශය මගින් පැමිණිලි විභාග කිරීම සිදුවන අතර මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් එවැනි පැමිණිල්ලක් මෙතෙක් ලැබී නොමැති බව දන්වා ඇත. පැන නොනගී. கரு கதாநாயகத்துமா எனது முதலாவது கேள்வி ஜாழ் போதனா வைத்தியசாலையிலே 2021 தொடக்கம் 2024 வரைக்கும் தங்களிடம் வந்து அவர்கள் முறைப்பாடு செய்யும் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 3 வருடங்கள் அவர்கள் அங்கே வேலை செய்து 170 பணியாளர்கள் வந்து அவர்களை திட்டமிட்ட ரீதியில் வெளியே அனுப்பியிருக்கிறார்கள். அது தொடர்பாக வழக்கொன்றும் பதியப்பட்டிருக்கிறது, தொடர்பாக தங்களிடம் தெரிவிக்கப்பட்டும் இருக்கிறது. முதலாவது கேள்வி, தங்களால் அவர்களுடைய புது நியமனம் ஒன்று வழங்கப்படும் போது அந்த நியமனத்துக்கு அவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பதாக தாங்கள் என்னிடமும் அவர்களிடமும் நேரடியாக கூறியிருந்தீர்கள். அண்மைய தினம் பார்க்கும்போது அங்கே தாங்கள் ஒரு பெயர் பட்டியல் ஒன்றை எடுத்திருப்பதாகவும் அதன் அடிப்படையிலே வேலை கொடுக்க இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தாங்களும் என்னிடம் நேரடியாக தெரிவித்திருக்கிறீர்கள். தங்களால் அவர்களுக்கு ஏற்கனவே வேலை செய்த ஊழியர்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட முடியுமா என்பது முதலாவது கேள்வி. මම හිතන්නේ අපි ඒ සේවකයන් ආවා කොළඹ ඇවිල්ලා සෞඛ්‍ය මන්ත්‍රාංශයේදී අපිව හමු වුණා. ඔබතුමාත් ඒ මොහොතේ හිටියා. ඔවුන් අපි දැන් නීතිමය තත්ත්වයන් ටික තමයි මම කිව්වේ. නමුත් ඔවුන්ගේ ප්‍රායෝගිකව ගත්තාම ඔවුන් දැඩි දුෂ්කරතාවයට පත් වෙලා තියෙනවා සහ වරින් වර ඔවුන්ට බොහෝ අය පොරොන්දු දීලා තියෙනවා ඔවුන් ස්ථිර කරන බවට. ඒක නිසා තමයි අපි මේ 2025 ජනවාරි මාසයේ ඔවුන්ගේ සියලු දෙනාගේ නම් ලයිස්තුව ලබා ගත්තා. ඒ වගේම අපි ඊට පස්සේ කාලයකදී ඔවුන්ගේ කැටගරි එක සම්බන්ධ සේවකයන් බඳවා ගැනීම ලංකාවේ සිද්ධ වෙලා නැහැ. එසේ බඳවා ගැනීමේදී යම් ප්‍රමුඛතාවයක් දෙන බව අපි ඔවුන්ට ලිඛිත පොරොන්දුවක් දීලා තියෙනවා. கரு சபாநாயகத்துமா என்னுடைய இரண்டாவது கேள்வி, இலங்கையிலே எந்த வைத்தியசாலையிலுமே அரசாங்கம் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஒன்றை கொடுக்காமல் இலங்கையிலே எந்த ஜாழ்ப்பாணம் அல்ல பேராதனை வைத்தியசாலையிலே 3 வருடங்கள் நான் வேலை செய்தேன். எந்த வைத்தியசாலையும் அரசாங்கம் ஒரு நியமனம் ஒன்றை கொடுக்காமல் ஒருபோதுமே ஒரு நியமனம் ஒன்றை கொடுக்க முடியாது. இவர்களுடைய தொழிலின் அடிப்படையிலே இவர்கள் 3 வருடம் வேலைக்கு அமர்த்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். அமர்த்தப்பட்ட அந்த வேலைக்குரிய காலத்துடைய புத்தகங்கள் எரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவை அவர்களுடைய ரெக்கார்ட்ஸ் இல்லாமல் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. தனித்தனியாக அவர்கள் பழிவாங்கப்படுகிறார்கள். தங்களால் அவர்களுடைய அந்த 3 வருட காலப்பகுதிக்குரிய மொத்தம் 36 மாத அந்த வேலைக்குரிய பணத்தை வெல்ஃபேர் சொசைட்டி அல்லது நோயாளர் நலம்புரி சங்கத்தினூடாக தாங்கள் அந்த 3 வருட காலப்பகுதிக்குரிய பணத்தை அவர்கள் வேலை செய்திருக்கிறார்கள், சம்பளம் கொடுக்கவில்லை, பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா, கொடுக்க முடியுமா? ඇත්තනම් මම අර පැහැදිලි කරපු විදිහට ඔවුන් ස්වේච්ඡා පදනමෙන් වැඩ කරපු විදිහට තමයි ලිඛිතව නීතිය අනුව ලේඛනගත වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තනම් මේ ප්‍රශ්නේ යාපනයේ ශික්ෂණ රෝහල විතරක් නෙමෙයි අපේ අනිකුත් සියලු පළාත්වලත් තියෙන උතුරු පළාත, නැගෙනහිර පළාත් සහ අනිකුත් රෝහල් වල. නමුත් මේ වගේ මහා පරිමාණයෙන් ස්වේච්ඡා සේවකයන් බඳවා ගැනීමක් හා රඳවා ගැනීමක් වින කිසිම රෝහලක සිදු වෙලා නැහැ. ඒක නිසා තමයි මේකේ තියෙන සුවිශේෂත්වය තියෙන්නේ. ඇත්තටම පඩි ගෙවලා තියෙන්නේ අපේ සීමාවෙන් පරිබාහිරව අපි දන්න විදිහට මොකක් හරි NGO එකකින් හරි මොකක් හරි එහෙම දෙයක් වෙන්න ඇති. කොහොම වුණත් අපි අනාගතයේදී ඔවුන්ට රැකියා අවස්ථාවලදී අපි ප්‍රමුඛත්වය දුන්නත් ඒ පසුගිය වැටුප ලබා දීමේ නීතිමය ක්‍රමවේදයක් නැහැ.